share konaba wensa ita troca background Facebook tinambara kona itani Facebook sempre usa minha background cor azul ou biru maybe ita koko atau troca background hanesan exemplo yang troca ba Hello Kitty kolega sirap ini harus share winsa kolega sirap bele troca background Facebook nessa wing how diang tinambara kona ito usa de background mak azul los de maybe ita koko bele troca e bele troca piritanya gosta ya area football digamos dia ta club nebe me kita gosta nomos kana bele troca tuir panorama e conforme ita healing penghira tu troca yani exemplo how troca usa background Hello Kitty eba fetonia nabe how gosta mos corrida pinky ba kolega sira bele hili yani how bele koko ita tu tama maybe pertama ita tinggi losing nya background Facebook usa Hello Kitty maybe atau dia itu kolega sira ida ne so válido de paia komputer ou laptop paia mobile mas bele maybe precisa kita install Mozilla Firefox ya nessa música komputer precisa instalar browser Mozilla depois kita pode bele download tang minha style ya time sempre kita pere troca paia background Facebook yani how usa hela kokona e resultado minha sai background usa Hello Kitty maybe ya colega sir nabe mak gosta no atakar troca minha background Facebook ne so valido ya laptop lalais maybe ya telefone ausente harus tidak prática ainda ba maybe hene prática ya laptop no computador maybe colega sir bele coco e minha laptop primeiro ita tem que baia link dane website ne mengira ita tama hina ba ita precisa klik install mengira o processo install ramata e colega sir si mai menu dane maya menu dane klik ya Facebook depois moço background ser mesmo kita gosta exemplo ini football so Barcelona ita pilih hili tuir background mesmo kita gosta tu saya nesan itania troca itania ID Facebook tuir background mesmo ihane ona mengira kalau ita exemplo ita gosta Barcelona ita klik Barcelona kita klik Barcelona e kita tinggal install let style maybe how cara que explica para ulang fale antes atau tama ini kolega sira bele harenya site mana kolega sira bele hare kereknya site ne e absida bele kolega sira nonton bele copia e link house mencionamos ya channel dane depois colega sir bela hare mengira proseso ita install style ramata si hakat mahene ita tampilan si berubah ane sang haunya hau install tene Hello Kitty maybe colega sir hau bele kokorasi o di hare ni resultado haunya hau kamuda tene Facebook gambain o warna o color biru maybe hamu dati fali pa Hello Kitty nya tampilan taman menghira ita losing taman mana sana Hello Kitty ni tampilan kolega sira bela hare ni ita losing taman
tambah hau yang ada ke balok tengah sesu mos Facebook hau dalam rumah lalu sesu hau so gosta det nonton YouTube Facebook hau tama so le berita det kalau sesu banyak banget. Kolega memang kayak gosta acesso Facebook bele halo Twitter toro alni mau ditroca iminia background uniku Twitter iminia gosta moskala mai pelene ne kolega sebare alamat Facebook mana ini background troca Twitter style ni te hili ini depende ba kolega sere hili ini style para te fila pali ba foto ne kolega sere belare style lebih mungkin mi gosta ini pilih halo instala ya ini laptop me tem que usa browser ne bema Mozilla Firefox ba Mozilla ba browser selo kau sida poco me kolega sira pilih buka Twitter ne ane sa referensi da kolega sira tu ne kolega sira pilih pratica ini computador dia how explica to benedit kolega sira pilih tama ativo internet no acesso em laptop depois pilih halo pratica depois que tá lua subscribe channel dela ne atau ne habele share na fati tutorial ne bem how aprende e habele share tuta kolega sira ita aprende a moto que a channel ida ne obrigado.